tinin topic kha linguistic tamo tei linguistic baike samgon nang kok satani abno sung jai khe tini cheri na lene kok satani tamni bagi linguistic samung nang eba linguistic kerikhe bororok chugyada abno tei sung tini chermung eba cheri na le linguistic tamong ke linguistic kha bororok ni kok sapro je o kok no chama saya bo condition sajak tong abno jai khe cheri scientific lama tei phunogere nai chama saya abno no linguistic do linguistic sara sung kok o grammar sara sung kok no sakang tamo kok sayang thanai haini bagai o hasakani joto dofani kogono sung o linguistic no samgo mathepo o linguistic no samgo thepe katamo sini kok samani ulta pulta sayang thanai ke sung tamo khoroksa communication khlaile pro kok se sakatamo kutuk jagi pen mano honjagi pen mano amhai haini bagai o linguistic borok kok sapro bel like nangkugo haini bagai o linguistic no sungtini cheri nelene karo linguistic tamo linguistic soi simungni raida tei eba scientific lamati kok no jai khe porimano no linguistic no nadi kok tamni bagai scientific hanjaka naine di sung just example wana kacha corona bithipan kha lungman bithipan kha tamo abo scientific way te thangai tamo abono test khainai abo bori masino abo phaike test ma khayo abo baike lumani baike hamnai bhok samani baike hamnai yaborok tamo kacha scientific way ni tei sanamjago phia o linguistic bo kacha scientific lama ni bisingtino jai khe kokno kamko businani siwinai saimanan bagi tamo kelai khe borok busimanan bagi o linguistic sanamjakani simo taboromdi kokborok sanai rok baike english kokno dati sirngi manai a scientific way ni lama tei a je formula sanamjaka tamo linguistic tau bangla phanungpha jespa nungkha je kuno o hasakani joto dofani kokno sirngnani bagai dati ke manblai ke mannani bagai tamo dopa hodani kokno serai ke saimanan bagai sanamjak abungka linguistic ke sungtamo kaham ke sana busina thangke kokma eba linguistic ni writer no kaham ke semani nango abo kubiko tabuk ang phano english medium o uskolo porikha ke ang tabuk bangla medium background jodi no ang english medium thangang ke ang bahike boroi communicate khane ang bahike an teacher bai communicate khane ang jodi no broken kok sakang ke eba chaya ke sakang ke tamo ang khunjanai kutuk janai amhai ke tabo ang hoyto ba ang rajniti ang kaise press meet khane thangka a press meet khaipra ang english bai joto borok no busina bagai ang english bai kok saka ka english bai kok sapro nung saya saitong khangke an grammatical saitong ke je manai rok tamo nini kok sama babu sayapla ni amo saya ko am hai hinjangai haini bagai ok joto hasaka ni kok no serai ke buchiwi raida tei saimanan bagai kaise no lama abongka linguistic ke sung linguistic no sung dal ni ke khaiman kaisangka micro linguistic tei kaisangka macro linguistic macro linguistic abno sung tei cheri nailendo next okay sung taw next chinai amungka macro linguistic tamo kangke macro linguistic internal structure small of chikon khlai chongjak mane micro sung yadiba micro sim means tamo micro means chikon slai tebo chikon bono no macro linguistic nani di micro tamong ke micro linguistic micro kangka sung semano chikon ke linguistic ke tamo kaisa kok mana sung o kok mani chikon no tabung no tei por lainai kok ma o chikon rok no belai ke nakung mani sini thani kaham hamya oroni simino sung star khai phayo sarayo je por phim ke sung kisi sor nanglai thangka phonetics tamo sung micro linguistic ni kaisa branch mangkha eba dal type mangkha kaisa phonetics ni phonetics tamo phonetics ke bororok je kok sapro bukhuk tei je khorang kongmani a khorang no tei porimano kamgo tei cheri naine no phonetics bororok bahike khorang khlai a general khorang no tei pori naine ri
ang tabuk jespano san pebla ke A B C D ang je A B C D je khorang nong no saikhnai tomoni obo kaisa tune eba sound si o sound no tuino study khainenka phonetics ni puri naini di sungsare jorwo puila education ni haparo hapkangke eba rungni hapar hapkangke puila bo ma puri grangke soru soria ABCD ama hairok sungtamo ma puri grau tamke obose sukang chengjamani star chikoncha aje chikoncha chengjamani aje ABCD abnon no phonetics je a khorang eba sound o je o sound no sung mokol bai thangna bagi sitamo mokol bai siu laso paithago na A ni structure bahai B ni structure bahai C ni structure bahai phiaba o A B sung structure sia sini ket tamo bo kaisa sound ngi tong eba khorang ngi tong e a khorang no kaham hamia in general study khai eba pori nemenon no phonetics pori ko buchi da mangkha o phonetics tamo সত্তর বছর সাগতি স্যার acha phonetics ke in general do joto kogni khorang no tui porimani abno no phonetics tabo ang bo phanangka o bo kaisa tamo bo sound okre phimna khugni e o sound no tui poriman no phonetics tau nai nei di ang e hingka o e to ang sike se norok a any structure bai nungnai o a ne ang se awi e hingka ka tamo kaisa sound ung to eda khorang siming to eda o khorang e bahai abno one sogoi buju je structure khai nemani mane buju nemani abno pori neman no phonetics buji man khana bla স্যার tabo kok thaise bisana thangkangke sing ABCD pori adiba a ABCD je a alphabet abo je poripur katamo sing reading rithampur ke abo khungni je khorang kongmani a khorang no study khemani abno no phonetics do ke tabo te kaisa poena phake sing phonology bo khorang no tim poyu phiaba bo specific kaisa chongjak do specific kaisa chongjak khorang no tui poriu kaisa chongjak khorang ni sau kaisa chongjak khorang bom hai chongjak taburom di sing alphabet sing chongjak sina thangpuru o phonetics ke in general do phonetics ke general means entire joto kok ni khorang no tes tarik hai kok ni a sound no tes tarik hai pia phonology ke kaisa specific chongjak ni sau specific chongjak bom hanu chongjak ke sung oronogui mano